Zdravo djeco, mali Medo Miki pripremio iznenađenje. Danas je sa nama Medo Kiki. Zdravo Kiki. Idemo na farmu. Jeste li spremni djeco? Što je to? To je farma. Da, tu žive razne životinje. Svinja, zeko, zdravo zeko. Malena kokoš. Ko. Wow, pas. Ovca. Zdravo. Krava. Što sve imamo na farmi? To su vrata, prozor i pljeta unutra. Sunce, još jedan prozor. Krava. A što je to? Traktor. Bravo, to je traktor. Traktor pomaže na farmi, vuče stvari i obrađuje zemlju. Tko nam daje jaja? Kokoš. Bravo, jaja nam daje kokoš. Tko pase travu na livadi? Krava. Da, krava pase travu. Tko laje na farmi? Pas. Wow. Što radi miš na farmi? Miš skuplja hranu. Tako je. A tko nam skakuće na farmi? Hop. Maleni zeko. Hop. Tko krekeće na farmi? Žaba krekeće. Kre. Traktor,
krava, ovca, svinja, konj i kokoš. A sada igra s puzlama. Tko nam je to? To je konj. Bravo. A što je to? To je mlin, tako je. Wow, traktor. A što je to? Krava, bravo. Ovca, me. Mačka, mjau. Farmer. I farmerica. Draga djeco, hvala vam na gledanju. Nadamo se da ste naučili nešto novo i korisno. Vidimo se u novim epizodama. Pretplatite se za još zabavnog sadržaja. Papa, papa djeco, papa Medo.